an seo a rís ó glór an ghil, Tásúla an gúil se ar fád ag mad slán agus sa bhaile. Leis an deanúcht gúil roiint clé a craimhe ag teachta rais linn a d seachtainna seo, Tá chun roiint dír a dhéanamh ar over individual agus ar na ráib díreachtas a Coisíocht a dhéantar sa fel. So dar nóí inniu séad bheits a tastáil ná líród Peile ó bhfuil sé agah, an balla a sean chara agan chomá don taobh suas, agus freisin roiint marcóirí cosúla cóin nó líródaí áit go féidir na ráib a le amach ar an bórc. So cuidói an Coisíocht go mór linn agus an gcuisteocht an sin ó bheits a dhéanamh agan agus mid a géirí éilú ón marcóir ó agan sa fel ghaile chomá. So tá í mac lomach stéimh roiint clocht ar an Coisíocht. Má sibh. Má sibh a chuirde, so don céad bhíor aniu tá dtír chun taobh suas a dhéanamh so tá chun na mata na chur gobar agus an intain na chur gobar chomá. So an sean ceanna dhéimid nach mór chuine seachtain, chun seas beidir 3 nó 2 méadar amach an balla, agus tá chun kick pás clé dhéanamh, kick pás jazz dhéanamh, pás á lábha jazz, clé leiscéil agus pás á lábha ar thaobh na lábha deise chomá. So má sibh a chuirde, déine sinna fa 3 second bí cinnte fannach ar na barricíní a gcónaí agus feicr is ráinmh. Má sibh. So the Darby are new Tomad Kun Clocky and a very Coisíocht, a fresh and Tomad Kun bun skill and a hog and a shot from that, where we'll then tell them the couple of meal news. So Lagamach Kara Mark Ori Kasuba Muki and show, so she'd have fought better debt Vader on a Kayla. August Tomad Kun do she's o Kona 1, Trasna o Kona Ella, she's o Kona 3, August Trasna and show be Kona Iver a Hain a reached. August the bonus up in her Hamid she's Tomad Kun a Lira Ka Susan here, where Grimer like Gloom Clay Dolan Earde, Mar Dowlam Emer Sake Shockton, and Chilton from Count Ella, a Susan here, August Bear Grimer a Goosad on Gloom Jask, and Custody and Ever Hain, and Jim come from do trees, August come from Rainy end of she is a Rish Ka Susan is Rainer, a end of the Ever Catter. So shoot away tree come out on a Skebeklet. So Con Ever Hain, Ka Susan Lero, Gloom Clay and Earde, Jask here, Scoopy Tickle of Home. Aonair Clay, Aonair Jazz, Aonair Clay, agus Aonair Jazz. And sin tusaí with a ríis a Conor for the Hain agus feicmid céibh cín is féidir all in 3 second. So roigan in the card, expect what sorry. So don 3 of your new Thomas Kun bain a dhéanamh ar an Coisíocht amháin so ní bheith líorí a tastal le seo amach. Ach Thomas Kun ráib T-sprints a bheith ar spéir dhéanamh. Agus brusach tá cón amháin agam an seo, def éidir an cón sin tá cón eile, agus cúg féidir ar taobh na lábha deise agus taobh na lábha clé tá cón eile. So Thomas Kun ráib dhéanamh nó sprint amach ón cé cón go dtíana darna cón, cos a sciúpi dhéanamh thar timpeall an cón sin, cos a sciúpi dhéanamh thar timpeall an cón iver 3 agus cos a sciúpi a ríis. Agus go tuach is go dtí cón iver a hain a ríist. Ach tá rud an taobh come under the show, bar brogi Peile bheits agah, tuis go méid cosa sciúpi a dhéanamh agan agus seans go gasmid mar rútíní mas rud go bhfuil déanamh iad brogi ratha. Ach siúla méid 3 ceann go máil, dar nóid beidh sibh dhéanamh seo ag lán luas. Ach barnig éir mar chud cosa agus méid dul trí gach cón. So tusaí mé cón a hain? Rith an bá. Cón iver dá. Cosa sciúpi a ríist. Cón iver a hain a ríis an sin déime dé ar taobh na lábh clé chomá. So tá sé antábhad go bíon cosa sciúpi ag an gacil ó héanamh tríd cón. So ráig libh carda feic é bheith cín is féad libh se all i 3 second. Má sibh.
Garda, so den carú vir new a reach big Dirk bain and gciorcad is near liro the tastal a curbe. October kun Robbie end of amach, push a scuppy hard temple cone of his Rob amach Dirk reach rowing. So to 3 cone DE, obviously they're 5 Death Vader on a Peile. So Hain, the Ocean Death Vader, Doga 3 Shin Death Vader. Then kun Robbie end of amach, push a scuppy because Robbie end of Dirk is tar rash because we're kind of canny in it. So Shula may treat count gamel, there no be shift then a bit shut iglan Lewis. Just need my cone over the hand, so written up. Agus quick name a cone over the hand. Agus there no lá Lewis of this a guest, Agus Lana Roig dig a freaking chip truck a second. A regular card. Our father card, Tom and knock born on ish. Show you a cougar here, August on mere Darnock, Desham Ciorcad, Coisíochta, or they dog it in you. August later ride Z, no Z's princess show, as Peile. August Kahambun is up to Seisiún, show later Sanam. But Yarno BE, August Brimmed a Grit, a Crow Z, oh Hain the car. August I know he taught Kerricones of him, or she'd like him mock Coig Vader on a Peile. So Kahambun who sucked to soy me a corner for a Hain. Agus siúla mé tríd chun sé entré ach tá an bain chuig seo ar an gciorcad thar timpeall an imil an cone. So take ar an taobh with an cone this would be written a throw. So rihim ó cone over hain, push a stumpy, cone over 3, stumpy, dear of tríd, push a reach, push a stumpy, push a scuppy, agus tríd cone over the hain a reach. Because I know we be shift shit lagging to shin arrive after a truck a second. So right in a card, show here in Cougavir, it's a mere Darnock. Right in. Our father card, Mashiv on chin. To soon I can go watch for fod sult, I get sup us on good girl. Coisíochta rhythm and chin and you. Now, Mícheál Coisíochta and bio, to my hand, Sean, August Liam, I gear you work with your echo than the fish on a woman of Yena. So we came to Taffy end of Earth Hain, August the fish on chin, a killer right cooing, exceeding a Facebook, no Instagram glowing well, August spend a non the bookly no the colony as far as the tier around you. So, with the Caterella Wemsha, the again of right clock there and Gciorcad, because Canary Gagal lives the clay grade. Slán a gcuid.